Mai ku kwai na tami ton channel kharu laudare asai July tarik janai kum singne na chui na charuk the Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper king in Sam the call Ukrul July tarik charuk National Highway phainai na kanai Ukrul district dong Nongshang kong Longsang River dang khong mai lun thai mak mai ban sin mai nun rui Assam Rifle convoy ta ambush sukan mai khop personal ganai thai kan the Monday nung Assam Rifle ta ambush sukan mai gan khautai num mai nun le tuna sipoi nun ka khauta mai kap khiam kane mi khautai nam mai nun khau ping alwang mai tipat lau kane tuna cham te rui ti thai kane nam mai nun the lai na Assam Rifle ta ambush sukan mai tai kalan khong khat makhai sang khawi kumna mi tai rik dai Assam Rifle personnel nun rui kaniu tuang Sangshak Battalion Headquarters han guangdat khang tatba megan khau ambush sukan tongi tuna sa kane ambush sukan mi tai Ukrul district headquarters khau re rut na chanai kilometer daw du mai bam khawi ambush sukan mi tang ana khau lau tan ba mai nun tamai khon chukan mi tang ping na paktat ngam kan tongi tuna sa kane lumnu mai cham thilai na Riktai Assam Rifle personnel kanai thaikan maitai Warrant Officer Balwant Singh Khani Havaldar CM Singh tuna sai kanai tai gari driver na ye tuna sa kane kumna ambush kau tai ruikan ta chat daw kabiu kani tuna sa kani mi tong cham hi ba mai lung khau ngan tu Assam Rifle hap mi tai security authority bek thangrui official statement ti pat kan me tong ma ge khani no mai phom akhana risk ni kani tong tan de tuna sapat kan me mak bam di e Infal July direct churuk Tingkhozang Kuki Village Gaanphiu District khau mailun thai mak mai re attack sukan metanu ni mak mai indaw na Kuki CSO Working Committee Southwest Southern Hill Ri National Highway tamru na chanai Infal to Silchar khau khwang chui na padai shutdown tatkai khang July tarik churuk Monday khau ti thai kan the Kuki mai nam Tingkhozang ta attack sukan me khau chai kai sam sukasi lau kan ni khani mansai gai ngan na sukabiu lau kan ni tuna KCWC don statement khau hi kane KCWC don statement ko tai mailun thai mak mainun rui Sunday church service at kai ba megan khau attack sukan jongi mi khau tai mai pui kan khat le tuna launa kabiu ran me khau ka zaw kan jongi tuna sa kani KCWC rikuki mainam ta attack sukan mai ta pian mak mai indaw na Central Reserve Police Force dong rikachat na churuk battalion ta non cooperation movement at kai khangni ti thai kane Statement ko tai KCWC remi tuang lam ko impartial investigation tat kaina ka khoi nai minun tat nim khang demand su ka nei kum nai ka biu ba mainun khang relief khani medical assistance ti lau khangni center khani Manipur government khau sang hoi ka nei mi da ko national highway ka nai Infal to Dimapur khau naga mai ka khoi mak mai kan charuk ta suloi kan mai khau inchup mai la san su lau khang demand suna indefinite economic blockade All Naga Students Association Manipur Kazao na Naga Civil Society Organization nunri tat kai ba mai July tarik churuk nung ta re sang ringu na kanai tang kan the Infal July tarik churuk Security Forces re July tarik churuk Khau Kuki National Front Military Council Jong Active Cadres Charuk Churachandpur District khau nim kan the nim kan mai churuk lung khau tai kan nai thu kanai tingkum rut na ta cha tang mak mai ye tu na sa kane Kuki mainun ta nim kan me khau tai ri ban sin khani tamai thu ka zaw na nim kai kan ne tu na ti thai kan ni lumnu mai cham thelai na Churachandpur district tuang pi kel sang khau mobile vehicle check post law na operation tat kai kan me kan khau nim kan chongi tu na sa kan ne operation by me khau chiru mainam Phayeng area Kangcho police station Gaanphiu district khawri improvised explosive device le local khawri kasiap my motor shells ni nim Te na police chong chambri ti thai kane Infal July tarik churuk Manipur Pradesh Congress Committee General Secretary Dr. Rabi Khan Rui Chamla minun le pari rakan mekhau PM Narendra Modi ri sai mai BJP government ri center ka ba mai hai ri India tong education system hai kai ku mai phan sikai na bam thi tu na sa kan the mi tong lat bam tai AICC leader Rahul Gandhi Ridge June tarik na chanai nung kota khau lon sukan mai nationwide students outreach campaign chatron ki gons tong duan suna program tat kai kan megan kau sa kan chongi puipu nun roi sian pai na inting na kan yuna nun ta coaching center thaulo ba mi ki intaw tong government ri India's education system ti hai sukasi kai na bam thi tuna Dr. Rabi Khan ri sa kane Infal July tarik churuk National Socialist Council of Nagalim
Isaac Muiva re Ukrul District ho Assam Rifle Team ta ambush na personal kanai saloi kan mi khautai kan new ban ka zau magi tuna sa kan the kumna NSCNIM re ceasefire agreement khani indaw tat kai na bamai Indo Naga peace process khau lunggut na bam de tuna ti thai kan ne NSCNIM tong political wing government of People's Republic of Nagalim Rui Nongshang Kong Khao, July 3 Churu Khao ambush kan me khao Eastern flank Bek Thang Rui Khoi ti kan me ta nu ni mak mai indaw kane. GPRN NSCN Thailina attack ta kalang bak tat kan me faction rui bam nu wi tu na sana NSCNIM le Government of India ka khao political negotiations tat kai bam me lung khao kumai action hai kan new rui thu ta ni tong ram mi tu na sa kane. Kumna NSCNIM rui ceasefire agreement khao tai intip na dingbam puni de tuna sana stakeholders kwai recha khwang sulaunu my political settlement nai khang karamba me khau hai machuang lau khang sangwai kane intermedia publicity coordination committee re monthly meeting DIPR Manipur khautat kai kan the Office of the Trader Association Tamenglong Shopkeepers kani business establishments Tamenglong district kau tanaba make kwai rina sub registration hammi thai renewal tai July 3 the chat ko rechekiu kum singne ne chui na churu khau peace hall Tamenglong bazar khau lau thuan khongru kai migan khore ka hau na tat kai dat ni mi khau hai ka ge nai me documents dai phung na registration khang hammi thai renewal khang wong lau pdiu khang information secretary Traders Association Tamenglong re ti thai pat pitong nge Tamenglong ting nai luan dui luang bu tari chanai kum singne na chui na churu lau thuan ting riu puni kalan ting zin ting rai na ye singbang ting riu puni Mấy cái quay nó kinh suy này kinh long mi khang ta thuần cô mày in đạo quý asai khang thu chom hay khâu ring ngal lao thế in chuan khong ru mà khai cây mày gan rui kinh in sam da la kho thuần cô thế